hari igihugu kitigeze cyunamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi gihora gihanganye n'umwanzi wacyo ukomeye cyane witwa Isiraheli. Ariko igitangaje si uko gihanganye nabo, igitangaje nuko batigeze bagitsinda kugeza uyu munsi. Mu myaka myinshi ishize Amerika yatekerezaga ko Iran izarimburwa mu minsi mike, ariko Iran yarushijeho gukomera mu ibanga rikomeye mu buryo isi itigeze ibona. Ese ni iki gihishe inyuma y'iki gihugu? Ese ni izihe ntwaro gifite ku buryo gutekereza kugitera ari risk ikomeye cyane? Ni gute igihugu cyafatiwe sanctions imyaka irenga 40 cyashoboye kubaka igisirikare gitera ubwoba ibihugu bikomeye ku isi? Uyu munsi ntitugiye kuvuga amateka cyangwa politike, tugiye kwinjira mu ibanga rikomeye cyane ry'imbaraga nyazo za Iran n'impamvu gukomeza kuyirwanya bishobora gutangiza intambara isi itazibagirwa. Muri iki kiganiro nk'ibisanzwe mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Gira ngo usabe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel wibuke gukora subscribe. Kugira ngo tubyumve neza tugomba gutangirira ku kintu cya mbere, umubare w'abantu n'imiterere y'igisirikare cya Iran. Iyo abantu bumvise Iran benshi batekereza misile gusa, ariko kuri nuko imbaraga z'iki gihugu zitangirira ku kintu cyoroshye, abantu. Iran ifite abasirikare bagera kuri 1,180,000 bagabanyijemo ibice bitatu. Hari 610,000 bari mu kazi bahora biteguye, ikagira reserve force bagera ku 350,000, ikagira kandi paramilitary forces. Iyi ni imitwe ifasha igisirikare, ifite abagera ku 220,000. Ibi bivuze ko Iran ishobora kwagura igisirikare cyayo mu gihe gito cyane. Ariko igikomeye si umubare gusa, ahubwo ni uburyo cyubatse. Hari ibice bine by'ingenzi: Army, Ground Forces, Navy, aba ni abasirikare bo mu mazi, Air Force, abasirikare b'ikirere, ndetse ikagira na Special Force idasanzwe. Iyo Special Force niyo ituma Iran iba igihugu kidasanzwe. Iyo nta yindi ni Islamic Revolutionary Guard Corps. Iki si igisirikare gisanzwe, ahubwo ni nk'igihugu kiri imbere mu kindi. Ifite intwaro zayo, ifite ubuyobozi bwayo, ndetse ifite n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa hanze y'igihugu. Iyo urebye neza IRGC niyo igenzura ibintu byinshi bikomeye Iran ifite. Mu by'ukuri Iran ntabwo yubaka igisirikare ngo irwane mu buryo busanzwe, yubaka igisirikare gitekereza mbere y'intambara. Niyo mpamvu nubwo hari ibihugu bifite intwaro nyinshi kurusha Iran, Iran ifite uburyo bwo kuzikoresha neza mu gihe gikwiye. Ariko nubwo abasirikare ari ingenzi, hari ikintu kimwe cyahinduye Iran igihugu gitinywa cyane: misile. Mu gihe ibihugu byinshi byubaka indege z'intambara, tanks n'amato akomeye, Iran yo yahisemo inzira itandukanye n'iyo. Yahisemo kubaka ikintu cyoroshye gutwara ariko kigoye guhagarika: misile. Iran izi neza ko idashobora gutsinda intambara y'ikirere na Amerika cyangwa Isiraheli mu buryo busanzwe, ariko hari ikintu kimwe bashobora gukora neza kurusha benshi: kohereza ibisasu byinshi mu gihe gito ku ntera ndende. Amakuru avuga ko Iran ibitse misile zirenga 3,000 mu bubiko bwayo. Missiles za Iran zigabanyije mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni SRBM, Short Range Ballistic Missile. Izi missiles zikoreshwa hafi ariko zifite ubukana bukomeye. Urugero rw'imwe muri zo ni Fateh 110. Iyi missile ifite precision iri hejuru cyane, ishobora gukubita target neza cyane kurusha izindi zisanzwe. Icyiciro cya kabiri ni MLBM, Medium Range Ballistic Missile. Urugero rw'imwe muri zo twavuga Shahab 3. Iyi misile niyo yabaye game changer, ifite ubushobozi bwo kugera kure cyane harimo no kugera ku butaka bwa Isiraheli. Icyiciro cya gatatu ni Advanced Solid Fuel Missiles. Urugero rw'imwe muri zo twavuga nka Sage. Iyi ni y'abahanga ba Iran bakozeho ubushakashatsi cyane. Ese ni ukubera iki? Kubera ko ishobora gutangizwa vuba cyane kandi nisaba preparation ndende. Ariko ikibazo si ubwinshi bwazo, ahubwo ni uburyo zikoreshwa. Iran ishobora kohereza misile nyinshi icyarimwe ku buryo kuzikumira bigorana cyane. Zimwe muri zo zifite ubushobozi bwo gukubita target runaka ku buryo itayihusha. Si ugupfa kurasa gusa, ahubwo ni uguhitamo aho ushaka gutera. Niyo mpamvu buri gihugu cyose gishaka gutera Iran kigomba kubanza kwibaza ikizakurikira nyuma y'ibyo. Iyo Iran itangiye kurasa misile ntiba ari misile imwe, ahubwo ni igitero cyuzuye gishobora guhindura isura y'intambara mu minota mike. Iran ntabwo ikeneye gutsinda intambara mu buryo buri classique, ikeneye gusa gutuma uwo bahanganye atekereza kabiri. Ariko nubwo misile zayo arizo zizwi cyane, hari ikindi Iran yakoze mu ibanga. Ni ikintu gito gihendutse ariko cyahinduye intambara z'iki gihe: drones. Iran yakoze ubwami bwa drone, intwaro no ingaruka nini. Mu gihe isi yibanze kuri misile nini, Iran yo yatangiye kubaka ikintu cyasaga n'icyoroheje cyane, ariko mu by'ukuri cyari igikoresho cyo guhindura intambara burundu. Iran izi neza ko intwaro zihenze cyane zifite ikibazo kimwe: irabizi neza ko iyo ziramutse zisenywe igihombo kiba kinini. Ariko drones zo zirahendutse, zoroshye gukora, kandi zishobora koherezwa ari nyinshi cyane. Iran yahinduye intambara iva ku ntwaro imwe ihenze ijya ku ntwaro nyinshi zihendutse ariko zica cyane. Ubwoko bwa drones za Iran bugabanyije mu bice bibiri. Iza mbere ni kamikaze drones, loitering munitions. Urugero rwazo twavuga izizwi cyane nka Shahid 136. Iyi drone igiye ntabwo igaruka. Izi ni drone zubakiwe kwiyahura kuri target. Ishobora kuguruka igihe kirekire ishakisha aho igomba gukubita, hanyuma ikamanuka igahita isenya byose. Ni misile no ariko ifite ubwenge. Ubwoko bwa kabiri bwa drones za Iran ni ubwitwa combat drones. Urugero rw'imwe muri zo ni yitwa Mohajer 6. Izi zo zisa n'indege nto,
zitwara ibisasu zikareba target hanyuma zigatera neza cyane. Mu by'ukuri drone zimwe bihendutse cyane ugereranyije na misile, ariko ishobora gukora damage isa nayo. Iran ishobora kohereza drones nyinshi icyarimwe ku buryo kuzihagarika zose biba bigoye cyane. Ariko hari ikindi kintu kimwe gituma drones zitera ubwoba: ijwi ryazo. Iyo uri hasi ukumva iyo base yazo igukura umutima. Drones nizica gusa zigutera ubwoba mbere yo kukugeraho. Drones za Iran ntabwo zikoreshwa gusa imbere mu gihugu, zikoreshwa no mu ntambara ziri hanze y'igihugu. Iran niyubatse intwaro gusa, ahubwo yubatse system ishobora gukwirakwira hose. Iyo uhuje missiles na drones, uba ufite uburyo bwo gutera mu ntera ndende no gukurikirana ubutera kugera aho yihishe. Ariko ikibazo gikomeye cyane si intwaro Iran ifite, ahubwo naho izibika, ahantu isi itabona. Aho n'ahandi ni underground bases. Iyo utekereje igisirikare, utekereza tanks, indege ndetse n'abasirikare. Ariko Iran yo yubatse igisirikare kitagaragara, igisirikare kiri munsi y'isi. Iran izi neza ko niba intwaro zayo ziri hanze zishobora gusenywa byoroshye, ariko niba ziri munsi y'imisozi, munsi y'ubutaka no mu miyoboro itazwi, zihinduka izitagerwaho. Iran ntabwo irinda intwaro zayo gusa, irazihisha kugeza aho uyirwanya adashobora kumenya aho ziherereye. Iran ifite ibintu byitwa missile cities. Iyi ni imijyi yuzuye misile iri munsi y'ubutaka. Ni networks nini cyane, ifite inzira nyinshi zituma misile ishobora gusohokera hariho hose. Nubwo watera ahantu hamwe ntushobora gusenya byose. Zimwe muri izo bases ziri munsi y'imisozi minini, ku buryo n'ibisasu bikomeye cyane bitabasha kuzigeraho byoroshye. Ni nk'aho Iran yashyize igisirikare cyayo mu gihome cy'isi ubwayo. Ariko igikomeye kurushaho n'uburyo zinjirwamo. Inzira nyinshi zifunguka mu buryo butagaragara. Izo nzira zishobora kuba mu misozi, mu butayu cyangwa ahandi hantu udashobora gukeka. Nta muntu uzi neza aho zose ziherereye. Nubwo Iran yaterwa igice kinini cy'intwaro zayo cyaguma ari kizima. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko Iran ishobora gusubiza igitero nubwo yaba yatewe mbere. Iran ntushobora kwirasa ngo uyirangize. Abayirwanya ntibaba bazi aho bagomba gutera mbere, bityo intambara igahinduka igikorwa gifite ingaruka zitazwi. Mu gihe isi itekereza ko ibintu byose biri hejuru, Iran y'igisirikare cyayo cyose kiba kiri munsi. Ariko Iran nirwanira munsi y'ubutaka gusa. Ku ikarita y'isi hari ahantu hato cyane, ariko hashobora guhagarika ubukungu bw'isi yose. Aho n'ahandi ni Strait of Hormuz. Iyi nzira y'amazi niyo inyuramo igice kinini cy'amavuta y'isi. Buri munsi amato manini atwara peteroli anyura hano. Gufunga iyi nzira ni uguhagarika moteri y'isi. Kandi igitangaje cyane ni iki: Iran iri hafi cyane y'iyi nzira. Bivuze ko ishobora kuyigenzura cyangwa kuyihagarika igihe cyose ishakiye. Kandi koko byaragaragaye. Uku gukomeza gukanga isi ku ifungwa ry'iyi nzira, ibyo nabyo ubwabyo n'imbaraga za Iran. Mu gihe ibihugu bikomeye bifite amato manini cyane, Iran ifite strategy itandukanye. Amato mato yihuta cyane ashobora kugota umwanzi mu kanya gato. Ni nk'ibinyugunyugu byinshi bitereye icyarimwe. Hari n'ikindi gikomeye cyane kuri Iran: ibisasu bishyirwa muri aya mazi. Iyo ubwato bunyuzemo bihita biturika. Bityo rero nta muntu wifuza kunyura ahantu hashobora guturika igihe icyo ari cyo cyose. Iran ishobora gukoresha uburyo bwitwa swarm attacks. Amato menshi mato aterera icyarimwe ku bwato bunini. Nubwo bwaba bunini gute, bushobora kugorwa n'ubwinshi bw'amato buteye. Bityo rero gutangiza intambara muri aka karere bisobanuye gufungwa kw'iyi nzira. Bigahita bituma ibiciro bya peteroli bizamuka ku isi, ubukungu bw'isi bugahungabana. Ariko nubwo ibyo byose tumaze kubona ari imbaraga zikomeye kuri Iran, hari ikindi kintu kimwe gituma Iran itera ubwoba kurushaho. Iran ntirwana yonyine. Iran ifite abantu bayirwanirira hanze yayo. Aba bazwi ku izina rya Hezbollah. Aba ni abasirikare batari mu gihugu cya Iran ariko bafite intego imwe: kurinda inyungu za Iran no kurwanya abanzi bayo. Ibi bivuze ko intambara itabera mu gihugu kimwe, ahubwo ishobora kubera aho utakekaga. Iyo ugerageje kurwanya Iran numenya aho igitero kizava, urugamba rushobora gufunguka mu bice byinshi icyarimwe. Mu by'ukuri gukomera kwa Iran ntigushingiye mu gukoresha uburyo bumwe, ahubwo ihuza ibintu byose: missiles, drones, proxies, navy na underground bases. Byose bihita bihinduka systeme yuzuye. Iran ifite undi mwihariko ukomeye cyane. Mu busanzwe ibihugu byinshi birwana intambara yihuse, ariko Iran yirwana intambara y'igihe kirekire. Kwihangana n'intwaro yayo ikomeye. Iran ntiyubaka imbaraga zo gutsinda ako kanya, ahubwo yubaka imbaraga zo kudatsindwa. Ni igihugu cyiza uburyo bwo kubaho nubwo cyaba cyatatswe n'isi yose. Ni muri ubwo buryo Amerika na Israel batangije intambara kuri Iran bazi ko ari ibintu byoroshye, ariko kuyirangiza bikaba byarananiranye. Abasesenguzi bagaragaje ko gutera Iran mu buryo bworoshye bidashobora kugenda nk'uko byateganijwe. Intambara ishobora gutangira byoroshye, ariko kuyirangiza bikarushaho kugorana. Iran ni igihugu cyubatse imbaraga zacyo mu bwenge, mu bwihisho no mu kwihangana. Ni igihugu gifite strategy ituma kugitsinda bimeze nk'ibidashoboka. Nanone ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Gira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.